آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah tebarek ve teala ke suratul Ahzab bindu shoftu ayeti Vacherullah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ko prevod, o Allah hem o melaicia biçalina salavate peygambereske. Oh tumen soverujnena, tumen da biçalen leske salavati hem selam. Allah tebarek ve teala ko akaba kuransko ayeti naredinala vernikondje te biçalen salavati ahem selami e peygambereske sallallahu alaihi wa sallam. Ko sa akaba o vernića o dobor dena važnost peygambere sallallahu alaihi wa sallam hem ko sekova jeklengoro namazi biçalena salavati hem selami e peygambereske. Amma o salavati hem o selami kao peygamberi sallallahu alaihi wa sallam razlikuju na lape maškaro muslimani. Hemo doleske o prvo nešto so mangavate skavko akova video tano te hajlova soj adava salavati a soj adava selam. في صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال قلنا يا رسول الله، خلي بالك، قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. طب احنا عرفنا نسلم عليك ازاي؟ من السلام عليك يا رسول الله. إذا دخل أحدهم وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله أو السلام عليك يا نبي الله. طب نصلي عليك ازاي؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ako vajtano hadisi ako vas sunitsko ševo andingjale ko piro govor, odnosno ko prethodno video, ko te so vaterja, odnosno prenesenja menge o hadisi Taruqab ibn Ujra. Sar su dikena ka teko akava hadisi, me inša Allah ka prebeti naftu menge cela hadisi, hem ko bijasnena leda. Akava hadisi sar su vaterjisto akava šejh, potočno adreza liske ditano, ko sahih al-Buhari 6357 hadis. Ako abi kinua pe bab salat ala nabi. Yani ko sahih Buhari siyasa ke posebna sar kapitela, ako abi kinua pe o salavati, yani o kapitel taro salavati pejgambereske sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Va hadisi glasina lajar. Vaterga mengi ademi leske o shuaba aftara hakem deka shunja sar Abdurrahman bin Ebu Leyla vaterga. Araklama o Qab ibn Ujra hem vaterga. Mangeali tedaftut yek shujo hediye. Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yek putikli lo Anglia mende amen puçlem. Ya Resulullah. Amen canaya sarte datu selam. Ama sarte anatu ke salavati. Puçala o Qab ibn Ujra puçala e peygambere sallallahu aleyhi ve sellem. Pošto amen o salavati avaćera neliko arapski, meka čitam inshallah arapski pa vodovo prevod. Sovakirge peygamberi ko prašene taro Qab ibn Ujra, akirga fekullu vaćeren Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kema salita ala ali Ibrahim, hem taka dajle džiko postetka taro hadise salavate skoro. Yani o peygamberi vaćerga فكل واتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Značila vaterin
Ja Allah blagoslovi na Muhammede, odnosno de salavate Muhammedeske, hem leskere porodicajke, odnosno leskere ehli bejteske, alaihimussalatu wasalam. A kad idi klem sar prenesenena sunetska alimija, odnosno Sahih Buhari, sarta anupe salavati pejgambereske sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hem sar adava salavati tano potpolno, odnosno o pejgambereskoro selami tano aminge penjardo vakirindora salamu alaihi ya Rasulullah, amo salavati upro peygamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tano dovaso itano sonasine penjardo mashkaro muslimana. Pa palo ayeti koja su resala ki sura Ahzab pindu shofto ayeti togaš ki da resala ayeti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Palo dova ke do Allah vakirla te biçalaleske salavati da peygambereske sallallahu alaihi wa alihi wasallam togaš ke da puçleo sahabiye sartanul pe salavati o peygamberi sovaçerge vaçeren Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sözleşme ya Rabbi blagosene Muhammede hem leskere porodica, odnosno leskere ehli bejte alaihimussalat wassalam. Kostrno dakikja inša Allah kasikavavte menge panda yek alimi selefisko sar objasnilo salavati. Emista agar ko objasnavte menge sar o Ibn Kesir dikela ko piro tefsiri ki sura Ahzab telayeti pindu shofto sar ov objasnilo aibes o ani be salavati e peygambereske sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علمنا السلام عليك، السلام عليك أيها النبي في التشهد. طب نصلي عليك ازاي؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الكلام صار قواعد شيخ قضاء hođa taro ahla sunna wal jamaa koje stano penjardo hem aktuelno pučundo objasnila menjem priznajnala teko salavati anala pe pejgambereske sallallahu alaihi wa sallam vaćerindor Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Otuito dokaz asvaćergem somangavate se kavle palakva gora kale šehoskoro hođaskoro agate mangate skava vo tefsiri taro Ibn Kesir. O tefsir Ibn Kesir isto le lumo bosansko prevod pošto se ne amenge ko raspolagajne. Hem isto gate inša Allah mangava adavada te sikava. Sar Ibn Kesir objasnila o ani be salavati e pejgambereske, odnosno su ov prenesenela taro pindu šoftu ajeti ki suratul Ahzab. Sar su dikena kao etke tefsir Ibn Kesir, ko bosanski 1117 strana, ki suratul Ahzab, u pindu šoftu ajeti, agate sar su dikena in Allaha wa malaikati usalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Agate dikena u tefsir taro Ibn Kesir. Prvo su mangavate andi naftano su akati Ibn Kesir andi nala ko tefsir taro etek buću životi. Onda ja tani. Penala postojnena mutawatir hadisija kola su naredinena u salavati pejgamberske hem objasninena, odnosno vaćerena sarkerala po salavati e pejgamberske sallallahu alaihi wa sallam. Yani isi način sahte čerelpe u salavati pejgamberske sallallahu alaihi wa sallam. Našti sar se tingjantut hem ađahar tečere. Nego postoji nala dava posebno način sar tečere, a u način sar tečere tano samen diklem ko hadisi taro Bukhari, a hem isto alimija taro ahli sunna wal jamaa, odnosno kada šejh jesu potvrdinje isto kada ko Ibn Kesir sar potvrdi nala dava. Yani isi način, a dava način tano tevaćere Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tevaćere ya Rabbi blagosane Muhammedem leskere ehli bejta, odnosno leskere porodica. Yani, a davaj tano način taro salavati.
Ninaštite večera Allahumma salli ali Muhammad. Ninaštite večera samo Allahumma salli ala Muhammad. Jer našti večera samo ja Rabbi blagosloven Muhammede ili našti večera samo ja Rabbi blagosloven porodica pejgamberskiri. Nego morate večera Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yani soldujem te čivelen ko salavati tiro, yani soldujem te antine ko tiro salavati. Akaba tano prvo su manga te andina vduito tano ovdje isto preneseno hadisi ko Bukhari taro Kabe ben Ujre, so amen prethodno diklemne nome manga katiti sikaba isto gate taro ibn Abi Hatim, isto visire tefsiri, isto preneseno isto hadisi taro Kabe ben Ujre, tuliskena manga isto hadisi tečitina, uneva hadisi tečitina. Taro Muslim so preneseno. Megate, ako je tano originalno, megate sim isto o prevod, Evo kad ska inšala celo stikem, kad će ti nam inšala oprevod. Penal. O Muslim preneseno taro Ebu Mesud al-Ansari dekava kerga. Allah men do peygamberi cikote beşayasini Sad ibn Ubede. Pa Abu Sheir ibn Sad va kerga aliski, yani va kerge peygambereski. Nosto pučlaj peygamberi. Allah menge naredingyate anatu ke salavati. Ya Resulullah. Sarte kerodova. Yani sarte anatu ke salavati. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem čutinge odobor su boželingem hičte napučelle pa va kerga. Yani o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem čutinga. Yani nadinga odgovor. Čutinga. Pa pala dova va kerga va keren. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kema salita ala ali Ibrahim. Hema djarđiko postetka tar hadisi, odnosno taro salavati. Yani va kerga, ja Rabbi, blagoslovene Muhammedem leskere porodica. Blagoslovene Muhammedem leskere ehli bejte. Yani našti samo te andinetu Muhammede bizo ehli bejte. Alamu salatu wasalam. Hem baša kao mangajte deka. Anala bili salavati ehli bejteske. Šehli vađere alaihi salam imama alijaske. Fatimate, Hasaneske, Huseineske. Alamu salam. Da li akava sminaja mente vađera? Na, sminaja. Odolje so bute jednostavno primjer kada alaihi salam znači nula, selam je leski. Assalamu alaikum, sarvačara selami tu menje, ili salamu alaik, ili selami tuće. Yani selami tu sekaske sminjate de, a posebno ehli bejteske, odnosno posebno Allah kaba ajeti ehli bejteske, alamu salam, yani andindor ehli bejte morate de salavati. Bizodej be salavati, nane tiro andimbe, yani tiro andi be ehli beytin, odnosno peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem nane kamil, yani nane potpolno. Hemodulis keda. Amen kadika inşallah konaredna dakikija su ehli sunnetska alimija vačerena. Hem dali uopšto sminajate vačera aleyhi salam ehli beyteski. وكان الإمام البخاري وجملة من السلف الصالح إذا ذكروا أهل البيت يقولون عليهم السلام، يقولون علي بن أبي طالب عليه السلام، فاطمة الزهراء عليها السلام، لأنهم أهل بيت النبوة الذين نصلي عليهم في صلواتنا ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Deklemagate sara kavada sunnetska alimi potvrdinala дека ehli bejteske alejhi salatu wassalam, odnosno alejhi salam vačerila pe. Hem diklemde kovda vačerjate ko sahih al-Bukhari ke dantinala imam Aliya alejhi salatu wassalam vačerila alejhi salam. Yek taro primera tane akva ko sahih al-Bukhari. Kote so sahih al-Bukhari akva isto tano bosansko verzija, dikaja kate ko bab tari suratu Zariyat, sar su dikaja agate tano jek prenesemo hadisi taro imam Alija, alaihi salam. Ko originalno taro arapski, sar su dikena agate, ko originalno taro arapski penala kala Alijan alaihi salam, pa kergeo Alija alaihi salam. سرسو ديكنا قته كو عربسكي بنوا قال علي عليه الصلاة والسلام يعني عليه السلام أما سويتانو بود чудно таносо ко превод
taro bosanski alayhi salam na shavgyola. Agate se pojavila pe Alija radijallahu anhu. Yani, ko original taro hadisi, alayhi salam, ko prevod, odnosno ko bosanski radijallahu anhu. Soja kate o sebebi. Soske postojnala akava tumačibe. Soske na ne prenesimo, odnosno ne prevedimo, a gahar sar su prevedinala, odnosno sar su itano ko original. Od ovakova su prevedinala lil, tano zadužimo, o lil te prevedinale a gahar sar su itano ko originalno. No amen, ko sledna dakike kada kako tar uopšte avala kaja mržne ehli bejteski alaih salam. Hem navaćerla pe samo imam Alijaske alaih salam, nego Fatimati. Te di kao sledno vidim. علي عليه السلام طبعا بين مزدوجين. كثير من الأخوة طبعا وربما مش طلاب علم بيسألوا ليش أنت يا شيخ عدنان تسلم على علي؟ لا مش أنا، اسألوا البخاري ليش يسلم على علي. البخاري سلم عليه بشكل واضح في 4 مواضع عليه السلام، وعلى فاطمة أكثر من ذلك. أكثر العلماء بفضل الله يسلمون على علي. نحن نترضى عنه، نكرم وجهه في الجنة وفي الدنيا إن شاء الله، ونسلم عليه. نحن في الصلاة نصلي على أهل البيت، نقول صلي على محمد وآل محمد، صلي على محمد وآل محمد. فيعني لا يذهبن بكم الوهم إخواني. السلام على أهل البيت هذا بعض حقوقهم، من خصائصهم، انتبهوا، من خصائصهم، من خصائص أهل البيت عليهم السلام. Diklema ga te sar Sheikh Adnan istoja har Juktaro budbare sunitska alimia koja su akiralo čačipa, koja akirala pelaftar ahli bejta alaih salatu wasalam, agati isto andinula, od vas andinge prethodno ševo deko Bukhari andinela je Alija alaih salatu wasalam sar alaihi salam, na radijallahu an sar soj prevedimo, amo isto Fatima alaihi salam andinela sar Fatima alaihi salam, na andinela Fatima radijallahu anha. Hema kao etanu isto o bosansko Bukhari, hadisi 3705, kote so kirala lafitaro tespih Hazreti Zahra Kura alaihi salatu wasalam, yani ke to peygamberi delala sarheti o tespih, hemso isto adava suisi ko prethodno diklo slika, odnosno ko prethodno hadisi sar arapski vakirla pe Ali alaihi salam, ko prevod Fatima radijallahu an, isto Ali alaihi salam ko prevod Ali radijallahu an, isto akate ko arapski Fatima alaihi salam ko prevod Fatima radijallahu anha. Yani palem agate očačutne hadisija prenesime tane tara ehli bejti, odnosno kada andimo ehli bejti alaihi salam, ko sahih al-Buhari, ko stano najvažno liu palo Kur'ani ko ehli salam wal jama, kada andinala Fatima vakirala alaihi salam, kada andinala Alija vakirala alaihi salam, isto agera Hasaneske da ima Husejneske vakirala alaihi salam. No mato bud dolgo video, dovoljno ti skav alaihi salam Alijaske, alaihi salam Fatimati. Ama ga te postanilo najbaro prašanje, ko vas odikajle kijaka jasnika, dugi različna bukja. Original, hemodova, so original, tano falsifikujemo. Akavaj falc prevod, akavaj ujdurma prevod, akavaj čivdo prevod, akavaj na ne originalno prevod. Fatima, alaihi salam, Fatima radijallahu anha. No aga te postavila pe prašajne. Ok, kotar uopšte avala sakaja bari mržna ehli bejteski. Suski navakirla pe alaihi salam. Suski nadala pe o hako Fatima kore Alijas kore ehli bejteski kore alaihi salam. Tumen ko tumare namaze wakirna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kema sallaita ala Ibrahim. Andinena wakirna ya Rabbi mukto rahmeti upre ehli bejti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ja Rabbi mukto rahmeti, mukto blagosto upro Muhammedi mleskoro ehli bejti, odnosno leskiri porodica. Leskiri porodica na ne nikoj, osveno Ali i Fatima Hasan i Husein. Hem tu men alaihi salam te navačeren, ama postojnola akate ek sebebi soske na nevaker do akav.
odvaj to ni mržna karşı ehli beyt aleyhisselam. Dikin ostano video. لا 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 تسلم عليهم، لا تقل عليه السلام، هذه شعار الشيعة. الشيعة يصلون نترك الصلاة إذن؟ الشيعة يؤذنون نترك الأذان؟ الشيعة يوحدون نكفر بالله؟ ما هذا؟ أي فقه هذا؟ ممنوع. إذا صار شعارا للمبتدعة فلا لا، ما هذا؟ أترك الشرع إذا صار شعارا للمبتدعة بدل أن أفرح بأن هؤلاء المبتدعة كما تسميهم يشاركونني في سنة سنية. أنا أفرح، أنا أريد الخير لكل الناس، فمهما شاركني الناس في الحق الذي أراه حقا فالحمد لله، له الحمد والمنة. قال لا، أنا أترك هذا الحق، لا نريده، لأن الشيعة تصطنع. في الحقيقة ليس لهذا، لا، بل لشيء في القلوب على أهل بيت رسول الله، يريدون أدنى حيلة وأدنى معذرة حتى ينقص آل بيت رسول الله من حقهم، ثم بعد ذلك نأتي ونزعم أننا من أحباب آل بيت رسول الله. Diklenagate saru Šejh Adnan Ibrahim objasnila hem batirila uchachipa taru salavati hem ahlu sunna wal jamaa. Objasnila dova saru ahlu sunna wal jamaa sikogash negiringe wani be salavati ehli beyt eski alayhi salatu wassalam. Batirila deka pustoinena asavke kulaso vatirena deka nachirena o salavati ehli beyt eski nanena alayhi salam ehli beyt eski samo sebebi su kerena akva o šije, o bidadžije. Ama kurkuri o Šejh Ibrahim Adnan ko ostanu sunnitsko baro alimitari Palestina ko ostanu manuš inteligentno hem vaćerilo čačipeke da kirla pelaf ehli beyt eski alayhi salam of kurkuri vaćerilo. Sar su diklem penalo o šije sikavena men ko akava pravo sunete peygambere skoro. O pravo suneti peygamberi skoro sallallahu alaihi wa sallam sikavena men pasusketeno Allah dova ke do dovajtan od vas o ko kitabiyat sunna wal jamaat no prifatimo ki krajka wa kirlo Šejh Adnan Ibrahim deka o hako ehli beyt skoro lendoi ko najbaro način sikavdo deko hako ehli beyt skoro leletano so i najtikni bute ehli beyt ske načereno dovajtano salavati odvajtano vakeri be alaihi salam tu odva perla sekule muslimaneski seko eko aswakirla kubastano muslimani tu penaleski salam alaikum ya kana ehli beyteski ki davakla pe alaihi salam na odva bidati odva kerno šije našti odva keray doleski Šejh Adnan Ibrahim ko buç jonaçin baçirge lendoyo hako ehli beyteski alaihi salatu wassalam hem ki kraj kaso penalo Šejh Adnan Ibrahim ama ista savki manushe iklona hem vakirna amen manga ehli beyte amen počituna ehli beyte valla savam mangi pisao počiti be ehli beyte ki da tu naj günahçare manushe avdi ko aso manush kelala komari piyala alko ita kadare papalim ke dikale peneles alayhi salam au manu salam alaikum au dola kola so naj čista ayetea tu na vakiralen alayhi salam Selami nani upralne bilam kere biddajiyo dolen kafiro dolen kulasanina salavati ili selami pro ehli beyt alayhi salatu wassalam. Nani yakva čisto mržna. Naštili procenala pa je čisto mržna. Naštili dikjola de kakva je tano čisto mržna karşı ehli beyt alayhi salam. Ama kakva je normal soske fundamenti. Taro akala manusha tano stvorimo taro me vijem taro basije. O me vijem basije sino dola kula so dušil berš. İmam Ali aleyhi salam, ehli beyti aleyhi salatu vesselam, kolengere minbeira, kolengere hutbe, kolengere cume, prokletin gelen. E akana dola kula solengoro fundamenti çift dolenge ko kalbi, te prokletinen ehli beyti aleyhi salatu vesselam ko çaçipa, naštiteren salavat ehli beyti aleyhi salam. Soske sikav deyte den proklets ve ehli beyti, ana selam ehli beyti aleyhi salam. Diken ostavno video, hem korkori proceninen dali akavajtano mržna karşı ehli beyti, إلينا حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جزاك الله خير الله يعطيك العافية اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
بدينا في البدع عادي يا عم ابو عبد الله. سب بدينا في البدع. ايه شلون؟ ما تقولها في الميكروفون. Diklenlijakate samo primjer dena o ehli sunnah. O manusia koja su sledinena o sunneti peygamberi skoro sallallahu alaihi wa sallam. Akva puro manush palo dejbo je zani anola salavati pro peygamberi sallallahu alaihi wa sallam wa cherindor Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Va kerala o salavati akva ternot sidela lestar o mikrofoni în vacherla susketu vacherea salavati. Ako ai bidati mačera kao. Upravo vam saršetula kao bidati. Zamislen. Bidati tanom pe salavati peygambereski sallallahu alaihi wa sallam. So vacherga o peygamberi sallallahu alaihi wa sallam basho ani be salavati leske. Vacherga kai hemtoven یک صلواتی تانه نو پرامانده و الله تبارک و تعالی ان الله دش صلواتیا و پراتومند هم bezbrojna hadise i sjamen taro sevapija baš o salavati pejgamberenske hemleske ehli bejteske alaihimu salam ajma'in a pale makala manusha zamislenen anindur salavati pejgambereske kerena andinena dekatano bidati proglasineno salavati sar bidati. Вала на нелија каја да ја мржна. На нелија да васо сикавала очисто муи, таро ехли сунна. Таро мануша кола су слединено суннети. Пейгамбер скоро салаллаху алейхи ва салlam. На нелија каја да васо содикаја дека секогаш потруdiнгепе тецидено чачи пехили бейте скоро алейхи салату ва салам. Лена гате акале терне ништо насметингјале освен о анди бехли бейте алейхи салату ва салам. Твакил сна Аллахумма салли ала Мухаммад ва сахбихи. Не твакил сна ништо како джазакаллах, баракаллаху фик. Ама ке твакир ја Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад. Тогаш на. Ема кога ди кајаленде, ола пример никет на ватерге салаллаху алейхи ва алихи ва салlam, ама секогаш ватерге салаллаху алейхи ва сахбихи ва салlam. Sahabenge ange salavati ko vaso nikogaš nigdje ne andimo. Diklemo dokazio sarjeti anil pe salavati. Ama je sahaben čivena. Ehli bejte cidena. Pale makate sikavena piri čisto mržna karše ehli bejte alaihi salatu wa salam. Diken akana i razlika. Taro sunnitsko salavati ani be pejgambereske sar lengere alimijanena همسار أننا صلواتي أشيت كعلماء وناسنا أشي ديكن هم كرن كوركوري راستك عظم نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أفضل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع كل يعني والله كل شيء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه وسلم. يقول لنا انهم يقولون لنا انتم ما تصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم وما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا سمعونا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني معنى في هذا. النبي صلى الله عليه وآله لذلك هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله. أغادي شوي ديكليني رازلك كداننا الصلوات يو أهل السنة والجماعة أكيد دوست أبو سلم صلى الله عليه وسلم هم كده أشياء أننا الصلوات وأكيد دوست صلى الله عليه وآله وسلم يعني الله كركوري كو عندي ببيغمبره صلى الله عليه وآله وسلم كراتيننا الصلواتي نواجرنا potpuno الصلواتي سببها سو odvaći lolen tari tradicija eme viengere ma vasingiri. Odvaći lolen taro dušmanluko koje su sadi molenge taro me vije ma vasije. Zamislim peygambere andi nem sa wasallam vaćere nem tako dalje sar su dikleno primjera koja kala vide. Hem ako šunena
lengeru lemen kadi kende kola akava butlendar akava koristina isola kola su potpuno vatjerna do salavati. Ama preterano tanella da kola su na vatjereno salavati potpuno vatjerno sallallahu taka dalje. A diklena o šis kole masar vatjereno do vatjerendoro kalbea hem so potpuno vatjerive sallallahu alaihi wa alihi li sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa video amen so kergem kwa kalada kikija si kavgem nekozum točke. I prvo točka tani si kavgem sui salavati, odnosno si kavgem o ajeti tari suratul Ahzab pindu šofto, kote su Allah tebarek wa ta'ala naredinola mingetena salavati pro pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Si kavgem saro Bukhari prenesenola hadisi taro Kabe bin Ujra sartano pe salavati pejgambereske Peygamber va kerge Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sikavgem o hadisi ko aso araklola ko tefsiri tar ibn Kesir ko aso prenesenolale o Muslim ko piro sahih. Sikavgem sar o alimi tar ahli sunna wal jamaa odnosno o Bukhari va kerla Imam Aliyaskem Fatima ke palo lengura andibe alaihi salam ili Fatimati alaiha salam. Ako prevod od ovana ne agar prevedimo, nego prevedimo i radijallahu anha ili radijallahu an. Sikavgem deka o ahli sunna wal jamaa nanela salavati pejgambereske ere ehli bejteske alaihimu salam sebepi so akavajtano lengiri mržna karšu ehli bejte alaihi salam. Diklem primerodova o puro ke danelo salavati pejgambereske sallallahu alaihi wa sallam ehli bejteske palo izani diklen kozum baria adaya mržna karšu ehli bejti lendoro mikrofoni tara koja puro manuši makirla koja bidati. Diklemo Šejh Adnan Ibrahim sar akva sunitsko alimi koja je tano jek baro sunitsko alimi koja su vakirlo čačipa palestinco čitene leskeri biografije hem kadi ken leskoro jivdi pasar sine hem kadi ken deka of korkori diklen ko kala videa sarobia snala de ko hak ehli bejtes koro lendoi hem de ko naibare alimi ange salavat ehli bejtes ke odnosno vakerge alaihi salam pa ehli bejte alaihi salatu wassalam ke da kandinen lingerana va diklem ko akava video i razlika taro ani be salavati ko ehli sunna wal jamaa hema ani be salavati ko ehli tashayu odnosno ko šije. Allah tebarek ve teala inşaat kerla min taradullah kola su se koaškanen salavati pejgambereske hem iskreno hem potpuno salavate abaterendur Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kikrajka mukavatu min gek video tarakšisko alimi te diken sar objasnen Allah wa salavati hem kovatano baripe e salavate skoro ko ehli bejti odnosno ko šije. دائما أقول ومن الله أسأل التوفيق إذا كنت أتكلم بأي كلام وذكرت شيئا يستدعي الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله فلا تترددوا ولا تخجلوا واقطعوا كلامي بالصلاة على محمد وآل محمد. عندما نحضر هذه المجالس إنما نحضرها لأجل أن نخرج منها بعطاء من الله سبحانه وتعالى. واعلموا بأن الله تعالى ما جعل ثمنا لشيء كما جعله للصلاة على محمد وآل محمد حتى جاء في كتاب الكافي بأن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد.